Kita anyar, Bang Suban. Semua kamu yang dicarikan si Ma. Saya udah taruh cingan. Kenapa? Kata, Nah, sekarang sakit kiki. apa? Ada mun gede mah di kiki. Nah, budak bangkong acel-acelokan. Apa? Ah, tidak budak bangkong lain bapaknya. Oh no. Kemana Ma? Iya dekat lama, takut lah baju di semalanya di sekatannya oleh. Kemana tuh Ma? Ini kan gue satu tadi. 5.000. Segitu duit. Udah main sekarang warung. Tatang 50.000 sama Main we. sekarang warung banget. Katang ini jajan punya 50.000 biasa poet buat nabruk ieu runtah Gusti Agung. Nah, udah jangan urut cihin, tama. Udah tatang atuh ngajajanan wae. Gitu we mana mah jajanan batur. Hin, mana banyak tadi bakalan di rumah maneh. Di bekalan. Nah, atuh sama tawae jajan si Tatang. Terus tatang ngajajanan abi minta gopek ge mah diberi 5.000 bro. Aduh siap, palingan we beak-beak wae duit we. Diberi 50.000 sapoe beak-beak wae. Sok, enak mah geus. Tah piceun sampah tah. Bang ada lagi. Aduh si goblok. Awas ya Katang, itu mah halnya saya secara minta duit nak, inung teh. Mau masak. Kan ojek muncul sampah kawangan kayak banjir. Aku bilang sama Saki udah mau matak banjir. Heeh, lama sampah mikir pas ojek lagi teh sampah hujan lama, da loba dikumpulkan mah. Hayang banjir keur usum hujan kieu. Ah, siak ya lo berceramah teuing. Oh tuh bincin ka mana ece? Secalangap. Koplok kami cen numpah ka dieu. Buanglah sampah pada tempatnya. Ya buanglah mantan pada temannya. Si kecil masa kungkit masa lalu, bayar tuh dages jodona meureun ece kudu jeung Bapak si Ihin. Ah, asal ngarebut. Nah, untung gue cuma jadi jeung Bapak Sikihin, mau ada jeung kieu beureunan. Tak apa milik jalan mama. Woi supaya tau ece menang milik hadiah tina Ciki jadi jutawan. Bisa mau disebut ece. Ah, netuli ece mah basa keur zaman ngarebut si Samsul oge. Urang maksudnya. Ya. Ayo antur. Panggilan lalaki. Wah atuh. Ieu dederan teh sadaya. Atuh iya, anda tenang ke si Ella. Wila. Aing mah dianati ku baturan teh. Nyangka sih. Sabenerna teh ate bogo ka Neng dibanding Tuti teh. Naon maksud AA ieu? Teu nyangka, sok AA ieu milih dek milih EH we Tuti. Kaya tut. Teh dah langkung bogo Neng Eha. Kenalami Neng Eha dibanding Tut. Nama entos we nepi dieu ama bade disang Eha we.
sia katang. Minta duit ka ieu mah. Teu cara minta sia. Cek eta pisan sampah ka walungan yang banjir. Moal pikiran sakieu mah dijieun kudu banjir. Heeh, lamun di jelema buka pasang pemikiran tos ece. Ya pasti loba sampahna banjir. Kamu terus hujan kieu. Ngomong kan? Banjir. Kamu sama Datang